Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothanpui Lengpui airport atanga Aizawl le Delhi in car thlotheina thlok tlang somda anita Kumin thakwa kalta chung kham Mizoram Police le Excise and Narcotics Department na thokta chuan rihlo chi shang tamtham takan man Madhya Pradesh Bhopal la rihlo chengwai bel chi sangkha zaria chuang hu man ani In rinni achang khan Aizawl le Delhi in car thlotheina thlok tlang soma umta a nilai ni zirtom ni le pathiani ya phei chuan ni khata voi ni thlok to don Civil Aviation thu nei tu te hne na changa Akashvani Aizawl in thuwa don danin tun ma chuan Indigo thlona Airbus 320 hi aleng pui chhum mun le Delhi in car Cholkar khata voi nga chau direct flight om china Nimin Khan direct flight dang pakhat chu Chief Minister Pulal Dua Mathaliam nge ani Sarkar thu chwa ina tarlan danin inrin ni khan leng pui thlona chumhuna Pulal Dua man Indigo thlona Delhi le Aizawl in car thlok chin ale ta ti pun doubling of flights thar hona man puin thlona thlok bel masabera chuang tur passenger hne na boarding pass hlana thlona availiam boka ahon na inkhom to ya hian Chief Minister chuan Mizoram mi pui mamon na shiat puya hetyang an nei theina na malak saktu sarkar lai puya Ministry of Civil Aviation le Indigo Airlines sa chunga lom thu asaya hei hian India ram laili le Mizoram chu import nasale azwalin asyam dona official te chet vel na atante sumdong ten mathar anlak na atante phailam pan ngai damlo tante le zirlai tante achangkai don ani ati a Mizoram rammoi takhi tlopol ol le azwalin asyamanga khwajintan tlopo a ol sam le azwal don ani ati Mizoram Sarkar in Civil Aviation masona lama ma ala chauzel don ti tarlangin lengpui chumhun achulanga twai hnum chauzel ani tur thu te Mizoram hun chen khata heliports din ani tur thu te asoibok Chief Minister hian thlona thlok bel masaber tur lomna ke kazaya achuang tur passenger thlan chwa pakhat hne na boarding pass ahlana thlona thlok chuak tur hi availiam bok Indigo hian kar khata thlona voi nga anlo thlo tir chin chu voi soma antipung dona ni tin thloka omba ka ni lai ni zirtom ni le pathiani ya voi ni thlok om don ani hetianga Indigo in thlona thozat aleta ati punchan hi kumtir lama Chief Minister in Ministry of Civil Aviation ma alolak to nara ani ahon na inkhoma hian pu RK Singh Special Director Indigo point hu soin he malak na hian India ram laili le Mizo te inkara in unaw na chazok in pon na ngedzok asyam anbe sei thu asoya Mizoram Sarkar malak na anlom thu asoi boka Mizoram in thlai thar shal tur nei thlona phur chwa theidan tur po anlo da tur thu le ashana ra manna duan anlo tum tur thu asoi ani he huna hian Lok Sabha MP Purichard Vanal Mangaya, Puesha Zirliana MLA, Chief Secretary Dr. Renu Sharma, Secretary to Chief Minister Puvanal Dinafana Ibaka, Civil Aviation Official Poimote, Indigo Airlines Sunetute, Antel Ani. Kumin thakwa kalta chung January le September tha in kar chung khan Mizoram Police le Excise and Narcotics Department na thokte chuan rihlo chi sham tam tak anman thako kalta chung khan Police le Excise and Narcotics Department meeten heroin an man bil khom chu kezi zale pali le gram zani samruk paruk zet ani a methamphetamine hi kezi zanga sumsari pasari le gram somnga pakwa manin ganja kezi zariat somli pakhat le gram somkwa pariadan man bok ani Crystal meth hi police in kezi somthum panga le gram za somnga panga an mana Excise and Narcotics hian nikum khan inge mazat manin kumina ero chuan man an la nei lo ani Heroin le methamphetamine hi Asia chim chaklam achanga Myanmar ram kaltanga ron tollu ani a ganja hi Manipur le Chenom state dang achanga aruga ron tollu ni in tunlai hian Mizoram chalai tenan chingthar le ni in dankeng ko tu te chuan an soya hei ba ka hian khudam doi abigin codeine telchi ba ka alprazolam diazepam nitrazepam le tramadol te tamtham takman ani boka hengdam doi te hi phalna neya siam chwa ani chungin Mizoram a hian chalai ten ruina atanan mangwar hle ani Police Department mi te hian kumin January le September in kar chung khan heroin kezi somruk pasari le gram som pakwa an mana
Excise and Narcotics Department na thok te chuan kezi somthum pasari le gram samsari paruk an man thunga methamphetamine hi police in kezi zali somnga pali le gram zaruk somni pali manin Excise and Narcotics Department mi ten kezi za somni pani le gram zali somthum panga an man boka ganza hi police lamin kezi zanhi somkwa pali le gram zasari somruk panga an man lain Excise and Narcotics chuan kezi zanga somli paruk le gram zathum somthum panga an man thung ani police hian an rui hlo man hlut zong hi an tar langa hemi hun chung rui hlo an man zong zong hi chengwai bel cheza somriat pali le noi somli pali huni in an chut ani heroin bik hi chengwai bel che somni le noi som panga huwa chutin crystal met an man hi chengwai bel cheza le panga le noi somni paruk zat huni in an chuta methamphetamine an man chu chengwai bel che somnga pali le noi som chuang huni in an chuta ganja an man hi cheng noi som pali singsari le sang thum chuang huwa chuta ni bok Excise and Narcotics Department hu nei tu te ero chuan an rui hlo man hlut zong hi an tar lang ve lo ani Police hian dan kala heroin tol chungchanga thubuai zahni somli paruk ziak lutin mi zathum somni pariatan mana crystal met ka inhoya thubuai pali ziak lutin mi pathuman mana methamphetamine tol tuarin hlel mi somli manen thubuai som pakwa an ziak luta ganja chungchanga thubuai som pasari ziak lutin mi somni an man bok ani heti la hian kumin chung hian ri hlo man swala wanga thi hi Excise and Narcotics Department chuan mi somruk pakhat an chin chea ri hlo man awanga thi zinga somnga pathum hi mipa anni a paria chu meichia anni kumina ri hlo wanga thi somruk pakhat zinga mi somthum pali ite hi heroin wanga thi annia mi somni pasari te chu heroin le damdoi roi theidang ti pol wanga thi anni kumsang khat zakwa somriat pali khan Mizoram marui hlo man swal wanga thi pakhat chin cha in he rui hlo kai hnoi thi chin chia ani a heroin wanga thi ani hemi achanga chu ta tun thleng hian rui hlo wanga thi hi mi sang khat zariat somsari pathum an tling to a an zinga mi zahni somni panga te chu meichia anni Mizoram rui hlo wanga thi mi sang khat zariat somsari pathum zinga atamber mi sang khat za somruk pakhat te chu tunma achalai tenan man swal na satak na chhok na chi spasmo proxivan le parvan spa wanga thi anni a heroin wangin mi zahni somruk pasari an thi to a damdoi chi shang kai hnoi kop wanga thi hi mi zali somli panga anom bok kumsang khat zakwa somkwa malam kha chuan spasmo proxivan le parvan spa awanga nunna chan chin chha a om lowa heroin le shoin wanga thi an tambera kumsang ni som pasari nulama heng na chhok damdoi wanga nunna chan hi anom zui to heklawa achan chu sarkarin siam chwa akhap tak wang ni soi ani Mizoram chenom kilometer zali le pali zeta thui ramri chompui Myanmar hi rihlo siam chwana hmunpui Golden Triangle ne na in naya wangin tunma achang to in Mizoram hi rihlo tol rukna kalkong kumhlun ani a chuti chungchuan February ni khat sang ni somni pakhata Myanmar sipai ten mi pui than sarkar paithla athuneina an ponglak achang khan Mizoram rihlo tol luhi na satakin hlwar zwala hei hian Myanmar sarkar inrel bolna fel a omtak lo wangni in dakyang ko tu te chuan an ngai ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Narcotics Control Bureau chuan Gujarat ATS nen changkopin Madhya Pradesh Bhopal achangin rihlo chengwai bel che sang khat zaria chuang hu an man he thu boya hian mi pani man an ni to bok heng rihlo hi Bhopal bula Bakroda khwa a factory achangin an mutsuak ani Gujarat Minister of State for Home Harsh Singhvi chuan social media he thu hi anem heta Gujarat ATS la Narcotics Control Bureau te chu rihlo man swal do na konga afak hle he hlotlin na hian rihlo tol ruk le man swal na konga kan dan keng ko tu te ha chol lo taka an thorim na alantir ani ati Chanchinthar chharti tomnan Chanchinthlang pui Lengpui Airport achanga Aizawl le Delhi in kara thlotheina thlok tlang somda anita kumin thako kalta chung khan Mizoram Police le Excise and Narcotics Department na thokte chuan rihlo chi shang tam tham tak an man Madhya Pradesh Bhopal rihlo chengwai bel che sang khat zaria chuang hu man an i chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani